Allah subhanahu wa taala 14 kılım murda emne adal, emne aram ekendигин açık bayanda Kur'anda aytып койгон. Бул мыйзам, бул өзгөрбөйт кыяматка чейин. Allah adal kılgan nersени бүтүндөй insan zatı топтолуп, аны арамга чыгара албайт. Allah арам деген нерсени бүтүндөй insan zatı топтолуп, virus тиз өлүп кала турган алсыз пенделер топтолуп, Allah арам кылган нерсени адал кыла албайт. Күчү да, билими да, акылы да жетпейт. Бүгүн казак бир туугандарыбыздын арасынан бир надан, билими жок, илими жок бир фасык бир тойдо аракты адал деп фатва берип атат. Жана аракты арам дебегиле дейт. 14 кылым мурда бул нерсе болгон эмес дейт. Акылдан тайдыруучу, мас кылуучу нерселер арам деп Аллах Таала Куранда айтып жатат. Бирок бул надандар ушуну түшүнбөй атат. Бул инсандын сөзүн укпагыла. Бул фасык, билими жок, караңгы, Аллах арам кылган нерсени адал деп атат. Аллах арам кылган нерсе арам бойдон тура берет. Адал кылган нерсе адал бойдон турат кыяматка чейин. Муну эч бир алсыз пенде өзгөртө албайт. Ногу казак бир туугандар, ногу надан фасыкка сөзсүз түрдө эскертип оңдоп койгула. Силерден суранычы. Билип билбестен, оозуна келгенди, оюна келгенди оттой бербестен, динибиз менен, Аллахтын өкүмү менен, Аллахтын шарияты менен ойношпозун. Бого ошол надандарды Аллах Таала жер менен жексен кылып жок кылып койгон. Кор болуп кетпесин. Өлүмүнөн мурда тооба кылып калсын. Эскертип койгула. Haram yok koydu halal dep aytmаңыздар. Haram деген нерсе арабтын тилинде үйдө айтады. Ana Makkadagi qara tashli uyga yaxshi bilasiz, Baytul Haram deydi. Adam yashaydigan uyda Baytul Haram al Mirzaboyning uyida o'tiribmiz. So'nduktan bu haramga yatmaydi. Sebebi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ya eyyuhallezine amanu inna amal hamru vel maysiru vel ansubu vel azlamu rictum min amali şeytan degen ayatka bu hadiste aytdı. Ey aynalayınlar kullu muskulun hamrun kullu hamr haramun dedi. Endi kullu muskulun degen sözü Kazakçaga özümüzün tilge avdarganda ey adamlar qaysı nerse akılından azdırsa yesinden tandırsa deneni bosatı jiberse sol hamır dedi. Hamır yese haram. Al hamır degen nerse degen ne degende kultura. Bu medeniyette asla jatadı. Sonduktan bizim Tajik ağayınlar pazarda ne satılıp jatsa akıp dastarxanına koygan. Lekin bunu işiş medeni adamның işi. Her kim işemaydı. Akılından azmasan, yesinden tanmasan kada işinge boladı. Sebebi bu arak yok adı o gözde. Arakты 1890 жылы Дмитрий Иванович Менделеев деген кісі ойлап тапқан. Сол үшін бұл кәдімгі мұсылманы, қазақи, сахидің дастарханы. Ақылыңнан азбасаң, есіңнен танбасаң іш. Бірақ арақ қойған тойды харам деп айтпаңдар. Харам деген сөз жаман сөз емес. Үй деген мағына береді. Şu үшін ихтияткардан